Maikanem abilin. Tinapalabas, awan tinaibaga ni Rina itinatakwatan na apalimad iti pasdek ti inana. No dikat nagsango da paikit di nga gina nga iminum iti arak. Iti karabyan na, indaw dawat ni Rina asapay lakuma tamapatay dagiti soldado ni Ami. Tapno awanan tilaped iti ayan-ayat da kini Victor. Iti daytamot lang agundaway. Adda na panunot ni Senyor Simon nga ipaaramid kadagiti tao na. Itagagayem at tuwin tituloy tinubela tayo na pauluan. Maikanem abilin. Agdamat tang dagiti usaran tayo tungan. Kompleton. Uwan, boss. Kahit kasanong arodan. Sige, agsagana tayo. Tayo ba't makigubat, boss? Masapol nga agbaligi tayo. Sayang matigatad agong guna tayo no bilang. Uwan, boss. Iso ang masapol nga agbaligi tayo. Ala, rumor tayo dito pasdek. Kat ipatungpal tayo tibilin ni Senyor. Napatay tayo dagiti dua gwardya. Kat adda pa insurat tayo iti papel, babaan ti darada. Ati aking gapuanan iti daytoy, kat dagiti soldado. Boss. Imparabaw tayo iti bangkay da, boss. Ala, umadayo tayo ditoy. Boss! Ala tungan, pasgadamon dayta igam mo aburong, kat ipurwak mo itayan tinabukbukan iti gasolina paset ti pasdek. Wala! Boss, iti tayo yung oras. Nauraman ti pasdak. Amin ala ko iti tayo pasdak, nauraman. Sigurado dayta. Amin na paset ti pasdak. Kat binugpukan tayo ti gasolina. Isaw sigurado, boss. Nauraman ti intiro pasdak. Sigurado dayta tungan. Tapanan kwarta tayo. Kwarta manan, boss. Wan tungan. Nga magulima kayo. Masapul ang mailimad daytoy ang napasamak. Ani Senyor Simon, dinang biling ka na tayo. Narigatan. Awan, boss. Awan, boss. Amumi dayta banag. Amumi dayta. Nasayat. Ala, agdiretso tayo ni Pasdek. Inton bigatan na padamagan tayo ni Senyor Simon. Iti panagbaligi tayo. Tinyente, mabalin natin nga trabi. Nakadanon tayo na iti umuna target tayo apakadanunan. Juan, agina na tayo, Bit. Narigatan, numakirangit tayo na bambanog tayo. Madamdamapay, ituloy tayo timag na. Juan, tinyente. Talaga adyak makatulog. Parbangunan. Pampanunutag da Victor. Kumusta nga tan ti pagnada? Nakadanon dangatan iti kuta da ami? Wah, sapay la kumata mapatay da dagiti rebelde. Kat mairaman ni ami. Kalikagumak launay dayta. Wah, bumangon na kiti. Inakat agdigosan. Basit la titurog ko. Ngam sana balin. Agdigosak ta inak ijay asyenda. Ala, kakadwa! Agawaan nyo ti mga ipapulot iti danom! Kaya konti umigop iti kape! Ulo! Kawala! Apay agas lamad ang tanagan ka! At nakita ka tao iti saan unay nga tayo, Pangulo. Aniya! At nakita ka tao, hindi na panak nagbawas. Asino? Panagkunakat ka, bosor. Kalata ng lamang, hindi nakita na. Aniya! Aglawagan. Iso ang masapol ang makagting tayon iti kuta dagiti rebelde. Sana bale, asidig tayon. Wala niyo, te. Hindi na! Nagiti rebelde! Nakaglaw daw san! Agsipot kan agan na kayo!
Dalawagan, ngamawan mat kabusor akas iti kunam. Tangolo. Amangan no tag-tagainop mo la tinakitam. Saan Tangolo? Tao, di nakita. Imposible! Asino kumamat ti makadak dito kuta? Nuadaman, dagiti lang manganop. Kan parbangon itay nakitam. Aglawagan, ngam awan mo tawa mang darup ka dateo. No bilang takabusor dyan nakitam. Tangolo. Tangolo! Nagpaputok lagi di kakadwa! Tangolo! Kabusor! Kabusor! Tangolo! Dalakit din ang raw ka na tayo! Luwas ta! Lumaban tayo! Pangulo Magno! Nasaysaya at mo sumuko ka! Tapno awan may pusing at yag! Magno! Sultado kami! Makisarita kami tinasaya ka na kayo! Sumuko kayo! Tingin tayo. Dito dong nga gitimbagam. Nagpagtog na pa kita. Pangatwa! Patayin tayo amin no at sino man dagiti nagbasak dito puta! Uray pa'y sultado na! Saan tayo apapat? Lumaban tayo! Amin na makita tayo nga umasidag dito yayan tayo! Paltugan tayo! Sige! Lumaban tayo! Kung dagiti awan ang bain, adon tinapaltugan na kakadwak. Ngamsaan kami asumuko. Itan niya ka po. Kakadwa! Lumaban tayo! Ami, nangig mo ka di dagijay akanal po. Nagsardangan landong. Wen, ura ni mga ansong. Nangig naman. Ano na jay? Iti banda pagkutkutaan damang magna. Adda nga ta soldado anang raot kadakwada. Itaman pa'y nga da nangig ko akas laag bugubat iti ayanda abanda. Nalabit adag iti soldado ti karangrangag da, Ami. Anya. Kat, anya taramigan tayo. Tumulong tayo kada magno. Saan? Kasta ti kuna ni mga ansong. Naidamag kumad dahi tayong bagan. Ket kuna na asaan tayo matibyan. Anya. Narigatan. Amangan numairaman tayo pa eh. Sabali da. Sabali tayo mat. Anya. Manong Ami! Manong Lando! Agay baga ni Mang Ansong! Umay kayo ka no! Mapantayo amin ni Tayan na! Ha? O sige, mapantayo. Kakadwa! Masapula pumana tayo pa lang dito kota. Anya? Apay, mangansong. Ang mga namay sagmak tayo dito eh. Itamit lang. Sumalot tayo amin. Agawit tayo pa lang kada kiti mabalin tayo pagawitan ni Jay Papat. Panawan tayo pa dito kota. Mangansong. Dagiti soldado ti karangrangan dagiti rebelte di tabangan na kota. Kat dito mo. Numaparmat dagiti rebelte. Kat isagmak na tayo. Ang mga nukalag nga daw may magpaksat ka na tayo dito. Iso, sumalot tayo amin. Sumalok ka mga song! Mga song, sumalot tayo amin. Ano? Dumlag kayo amin. Tayo pagkaktaramitan tayo. Ma'am Carlota, awan mat da Victor iti kampuda. At dala sumagmamano a soldado ang nabati ijay amang bantay iti kampuda. Kasta. Wah, sayang nga rod ati inluto ta aparakan ko ana. Inted ko latan akad iti soldado ang nabati ijay, ma'am. Ay, adapay nadamag ko. Anya day ta, Ella. At dagayam na puuran apasdak ijay kabisera. Kat pinatay dapay ti dua a gwardya. Anya? Kat kunada a soldado ka no ti akin gapuanan, ma'am. Anya?
Dayta tinadamag ko ijay kabisera itay. Dagiti soldado? Imposible. Jack amon na pud no, ma'am. Ngam, oray siyak. Jack pat dyan. Ngamin, idi pa'y lakal man apimanaw da Victor. Tanagpabantay da ka no. Ano panda dagiti rebelde? Anya? No, apay ako nada adagiti soldado ti akin gapwanan iti pan nakauram ti pasda. Pudno nga ta, adagiti soldado? Oh, jackpot dyan, ma'am. Imposible day ta adamag. Saan ka mamati? Saan ang maaramid dagiti soldado ti kasta? Good job, Bart. Agyamanak, senyor. Di kayo agdanag. Ikang kayo ititangdan nyo. Nang runa pa itanagbaligi kayo. Senyor. Mabit lang. Tayo nakalaan de kwarta. Ngayon sa gamat para ka na Patyan kayo. nga ta dagiti tao, a soldado ti akin gapuanan, iti pan nakauram ti maysa apasdag. Ready dapat yan. Nadadaalan dagiti soldado. Nga ta? Amang ano si kamat laang ti madaksan? Apay kumamad, Anita. Awan, kabutang ko. Anya. Kita tilaing dagiti soldado. Kita laeng. Simon. Mapanak ita ija ayanda, hepe. Kasaritak ida maipapan, iti daytoy abanag. Adun din napaltugan na kakadwak. Basit kamin. Salbag kitde. Magno! Ikan kayo ba iti pawayway? Nasaysaya at no sumuko kayon. Ganti may bus kayo amin. Daljaya boses. Kasla malagip ko. Kasla boses ni Victor. Magno! Ulitan! Nasaysaya at no sumuko kayon. Ganti inot amay bus kayo. Saan amabalin? Talaga natangkan ti ulo na. Tinitin, ang mga naglibas na. Pura aglibas da. Saan da makalisi? Amin ang mabali na pagnanda dito eh. At da nakabantay kakadwa. Sa bagay, tinitin. Iti abagatan. At da ti grupo ni Rillera. Iti matbangir. Ti grupo ni Di Guzman. Kasanong mo di na sumuko, tinitin? Naskan na sumuko da. Kakadwa! Sir! Sarkan tayo dagiti kalapaw da. Amo yung teramitin nyo! Sir! Dagiti kakadwak. Naglamang dan. Kakadwak! Di kayo palinatakot! Labanan tayo dagiti kapusor! Magno! Sumuko ka! Si Kani... ni Victor. Nakapaturong ti paltugkukin ka. Awanan ti gaway mo. Saan na amabalin? Matay ka! Victor, agbayad ka. Awanin. Natumban. Kita agdag iti kakadwana. Masapul asumuko dan. Tinitin, nakita kapaltugan na kakuman. So atin ang tuga. Agyamanak, Galvez. Sige. Alangan tayo amin na paltok. Kat siguratuan tayo. Ngawan si Bibiak amat da dito'y kuta da. Uy, tinitin! Siguratuan tayo amatuloy tayo amin as si Bibiak Aribelde. Makamag nga ta amin da Victor dagiti rebelde. Anyamat ti agur uray agasat iti grupo damang ansong. Gagayem. Di uliwan na dinggen tituloy tinobela tayo na pauluan. May kanem abilin.
Nobela ni Virgil Paclay, direksyon June Ributaso. Technical can musical scoring John Ligligan. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Maikanem aping